iminota ibiri ingabo zavanze nimuvange iminota ibiri yego ariko mwebwe muguma mwoja guhitana abana muguma hangaha
Bwana sifiwe. Ngiye kubongera iminota 3 ariko ngiye kubaheza umurongo ngendegwaho. Igisimba bura kigira discipline. Mwarimu bizi ko igisimba kigira discipline. Iyo mukivyinye neza abantu barafashwa, mwakivyina nabi nabwo abantu tibagubwe neza. Reka nsabe papa sinkwicaza sibyo, ariko ndasaba ko
Imana amashyi menshi cyane.
amashyi menshi cyane twongere dukomere Imana amashyi ku bwa